lipatan kan ti kunak ngem saan dana irwamak aya anay samsangaya ayat kinalikat uma na ipaay mo pudno pakaragsaga uray awan ka malaglagip ka dahil di latawa na makikita dahil di narway nga inangaw ta tumareng lulwa tunggal mapanunod ka ag nanayon ngay ayatan ka ipatpatengken puno adungdungwen ka uray paino imadayo ka imanaw ka hadi nagpakada magudas man dahito'y biyak ko agmay sa kato'y puso uray awan ka malaglagip ka nagidilat daw amin na makikita dagiti narway na inangaw ta tumarem lulwa tunggal mapanunod ka ag nanayon ngay ayatan ka ipatpatengken pudno adungdungwen ka
Nasakit para kaniya nasikat makikita kaduam ni ay ayatem hanang isukatam kaniya panagkip-kipin niyo adwa madudutuk daytoy rikna nagsasaitik a puson jaklatang ikaskason nasaysaya at lakma nutikhan na am-am jakuman masagsagdan taaramit mo palubusan na kanin nga umadayon tapnon mapanunot mo ato abasol mo jikmarik nga di pamatek mo nagbalbaliw ka limamiis ka sapay tumaawatan na ket palubusan na awanan ni ayan nasakit para kaniya nasikat makikita kaduam ni ay ayatem anang isukatam kaniya panagkip-kipin niyo adwa matututok daytoy rikna agsasaitik a puson jaklata ikaskason nasaysaya at lakma nutikhan na am-am jakuman masagsagdan taaramit mo palubusan na kanin nga umadayon tapnon mapanunot mo ato abasol mo jikmarik na di pamatek mo nagbalbaliw ka limamiis ka sapay tamaawatan na ket palubusan na awanan ni ayan palubusan na kanin nga umadayon tapnon mapanunot mo ato abasol mo jikmarik na di pamatek mo nagbalbaliw ka limamiis ka sapay tumaawatan na ket palubusan na awanan ni palubusan na kadi nga umadayon tapnon mapanunot mo ato abasol mo jikmarik na di pamatek mo nagbalbaliw ka limamiis ka sapay tumaawatan na ket palubusan na awanan ni ayan Alessandra V.